YouTube nso ya no subscribe abiri bi eba pe na wanya ne tie Modern Ghana zenofm.com mytunein.com nini na oba hwa Ahenkan 93.3 FM wonsa beka yen Ahenkan FM online.net adie bia ya kenkan wa no musia na obetu asem wa ha no okon ma obetumi akokenkan na wo wadi akira tobo kama ewo Ahenkan FM online.net na aya akono fefefe me paacho bibia ni nso na person ye din sa so fa dwadie ho efa dwumadie bi ho bibia pesa Ahenkan FM bamu no oba Ahenkan FM achema boaboa wonsa beka yen na ye din sa so anafre 0244878763 na woni yen akasa information centers bro aduonum ekọ aduosia ebi ewo bono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu kan nyame information center ewo achim achekrom David ba okojokumi osono information center wachim esem ni da so na urade ewo achim kuroboase de Yesu tumi ewo achim jaha aguna twafo ewo achim abenase Peace Information Center wachim batabi enu se wa wachim anyinase Adum Information Center wakeka no krobotokua wachim odumase Chidom Information Center wachim edubiase somnyame eno wachim chirimenken na Pia Information Center wanyankoma se Die Kingdom Come wa police evo Opportunity Information Center because of tomorrow wachim yase rogo day nyame wo ho wachim ayeboafo ko some Information Center wachim achiase God first wachim betnase Ewurade na ye wachim apreku dimpa Information Center wachim asene adwempa Information Center oginanko Jama North bono mantemu nyame nsa wom wachim nyankoma se adumara kwa Information Center wachim botwe achim okumanin aboabo eyekro na woma hutodi aye abonhwa wonum so abiam se kuha kasie yi woma gya tumpreko peno krakra no asante atuma mentia eto ananto sport original adwaboadwo a oni no kani wofa wom so biem wasante atuma mentia eto ananto sport a womutie kasie yi me din adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa ende wanimu kan afe Ghana de shimama pekunya bia na gigidem peta krafa yi wasum ensem no kire mu ne fiti ase sede sene fata ye de esomwo Ahenkan FM ya shan samna se ede ama wa sede Ghana mamra ya tintim dia gumu ese sebere bi so a ewose bia kwan ede to honum ema osoafo resi kasam totoye ene ne dwubadie so wokobodwam wamrahye badwafie na afi so no oman no yakoma bosika no sade yede toto nneoma se bi efa baabi a yede oman no ekro ene wo ensenkaye nyina wokoda na di sade beya oman no susu behu sa ampa eto a yetua no aban adidi dwumadia esomboa no ede nkanya ede bre oman ma no ama obi aso firi ase so no ehyemu bi na ye nyina ya tekere oman no amanatimi enso agina ho na wohwe eye afimpino ene aduono enan afi no empa mu na chese ehu akwako hia eso asoafo reska asem dwumadie ntoto ya so obodram ewamrahye badwafie na okoye sade amamra no ahye no na enadai ena jabrewa yi pumakwa mu a eno asoafo reska asem dwumadie ntoto ya so aye orua Dr. Muhammad Amin Adam okopiemu ewo eye mrahye badwafie eno ogina simpie ne apaso ensam do obrubi so pa nyoma agoto aban no eye duade egu akwan so babia waye adru ene de waye awie so watene nsa afiri ho ne nyina no okokyerkyere mu a ene oman sika sade ena ho odense bi etie ne nyina opanyini edanadi na oguso ode nsam no eto dwa no ena wo kyerem ese nyame anim nukure ne obonsam atiko opodi atua woni Ghana fo nyina bedi adanse ese emfie bese mienu a atwamu kono wo mayi yesiapene papa ne mogya nwunugu yemu a jese enya asem ketwa ne nyina se sikasem eye den ewo mayi mu na sikasem wo ye den wo mamu yanom so no obi abedi adanse ese ne nyo oman koko Ghana nko na ebre ewo sikasem amaya wodo wati asfasa asisu de na dodo na agusu a wonem ebre esanse bibi firi soro bete bayira huma muntino entime ama bayira no ammo akase yade akodi awu COVID-19 ebe apa oman economy ne tanta enso uye no efiri wonem a ebiem Russia Ukraine war eno so ebedi oman yi enya
etu kasa ne ma mienu we eboma na kyese oman sikasam na ebre papa na so ni nyina mu no aban yi esinkete eye na adwe so ben na afam de bia timi ade aboa se de be ya oman ne ho be kire ye korampo na sabio enkoduru ba bi se owuo ekorampo betimi abema na se yade bi esu betimi abubo awuram ni ade a etu ochem se so hwe aban hye ya wodo a odi gu akwa so a nyame anim nukuro ni dodo na fiase a edadi eboa ema economy no enya hoden foforo bi a ejana namo so a enya asam keto akora wose Ghana fo nyina bedi adanse se enei wo hwa betimi akase eye inflation ni sei eduru ba bi ehwiri kwam waji chemu bese eye aduonu and aduonum 9 54% na chese gusu akika kwa na so na me no kese kakran ban se ma podigu akwanso ntino tete asiam no kese enenam eye waji chemu bese eye aduonu miensa 23% bibia dead perfesa kakran bibia so gusu a etototo na akwamu no chese aban enam eye enei dwumadia wodo bi so ana chese wokeka no masisi ani a bibia so ekọ nanim tie wa basobodie bia esafata yamfa enso emmo eye aban saso wa ya de papa enya asem ketwa wose ne uhwe eye growth rate na enam eye wanji chemu no enan ne akiripo enso wei eye asem de kese ede ma oman no enso so enyina na ogusu akyekyere nsem no nioma wodo bia enu nti wo gina so no aka kire oman se economy no asan so gusu a enya ahoden ebiem. The last 2 years have been extremely challenging globally, and Ghana has not been an exception. Difficult economic environment has truly affected businesses and families, particularly the vulnerable in our society. These challenges have severely affected households, increased cost of living, and limited the creation of job opportunities. Our young people continue to seek employment opportunities beyond what the state can provide. It has indeed been a difficult time, and I deeply empathize with our fellow Ghanaians. Mr. Speaker, over the last 2 years, government has embarked on a number of decisive measures to get us back on the path of fiscal consolidation, economic stability, and growth. And I'm happy to note that these policies we have implemented are yielding the expected results. Growth continues to exceed our expectations. The 4.7% growth rate reported by the Ghana Statistical Service for the first quarter 2024 exceeds the 3.1% recorded in the same period in 2023. Inflation is declining. End June inflation rate of 22.8%, a reduction of 31 percentage points from the December 2022, which confirms the target of 15% by end 2024 is possible. Adishimama enuachi oswa forest kasem dwumadie ntotoye eso owura Dr. Mohammed Amin Adams dibi ekan ho na ochiremu ese wo hwe sade amafo edi nkomosi bi efa edifa ye sika no ahoden ho a eduru ba bia na chese wonwa bebre sanse abayi wo bo no modin papa enya asam ketwa wo se ene se wo hwe ye nsidi na utim se kakra enya na hoden no a chese enya asam ketwa anu ntino se wo de toto US dollar no ho ene pound no ene euro no ho a utim se ahode sonko gusu bi a eba osinka kankakra obetimi akase afi nkoa no wo hwe asidi na hoden no etimi enyan wo de ko agi chemu no ma besa dunwatwe ne atiripo ensia saa so na wo hwe wo de toto pounds no ho a wase anu sei wagi chemu besa du enso ne atiripo enkono afi wo hwe euro no so a eno wagi chemu no du ensia ne atiripo hwe na chese sidi no gusu a wonya na hoden etu ogidi yesa ne mapa aban de agu akwamu no enkakanka kokko banum suo ye ba husi sidi na hoden no asanso agina brane ebiem. Exchange rate has largely stabilized compared to December 2022, despite the recent pressures. The 18.6% depreciation rate to the US dollar as of June 2024 represents an improvement over the 22% recorded for the same period last year. And gross international reserves
reached 3.1 months of import cover as at end June 2024, against 2.5 months of import cover in the same period last year. Mr. Speaker, it is evident that we are on the right trajectory. The economy is rebounding stronger than anticipated. The choices we've made and the policies we are implementing are yielding results. We've reversed the negative trends. All the indicators are looking better. I want to assure you that we will stay on this path and continue to make the right choices. Our economy is recovering. Na just yesidi no enkakanga kra wode eba mu biem sa so de toto afrasa no mu a utumi say yes bibia ekona nim opanyina wote ne kan yosoafo no na hye sikasem djubadie ne ntotoye eso finance minister Dr. Mohammed Amin Adam na ba ku biem so de to so na o kyeremu ese eneyi eyade se wo hwa obi aka esa bayi opepre ne wontam dodo na eye roto no okoyi edi efiri hwanemo na enam so amane yesikasam gina bla ni nyina na mafo kyem se ke wonum kaditaku sempo anka preba bi ba bekeka ho amanioma konanim na so abaye ye afiri ho wo kyeremu se wohwem a wo eye July bosumi ni mu enaja mpanfo timi kosi nkonya toato adwene no amahunu sesisi an roto na hu behia ese yasan so edi babiem ne sayo nti no hwe animu se hwebe afimpinu ene eye aduonu enum 2025 mpanfo bekeka nneoma asiani ama roto no asan so ababiem na yetimi ajejejeje ahyenkafo omde hyedi akwane aba awe yakwantempon eso taku sempo anka prane akeka dia bom na yetimi so dia so oman no eso so sikasam dwumadie eso asenesa dia beya enneoma betimi eso akonanim etuochem sesam no kase cabinet ministers no omanya ade atom se yansan fa roto no eso so emra biema ochem se Ghana for 2025 webe roto no sanso ebetimi afri ase we enkomoni bia ne eba no 2024 media budget review na oswafo riskasem dwumadie ntotoya so okwadan na adie afi na 1992 constitution no ema kwanse nipa wanya finhia maako dun watwe bia ka wa wanya finhia dun watwe a wadwemu da na ya so azam so a me tumi jina adiasa na matangu se duro mia mona mo bre ono no onto abani bi da onye na dwen so obeti sen onto abani bi da ba bi obeti akomo me onu say onto abani bi sangofo ni na no Ghana mra makwan sai wo mun konko register mpo no makoto dabi usu ebe pam Ghana mra makwan enti obi a ono a onim bi onim se ade achi onim se ade asa onim se medware metwitwi mese medidi menum nsuo medi mi huni meyesei sangofo ne de Ghana mra makwan sai ebredu ne yakwakoto aba ye nna ye to santene nkoto aba na afia na binum zu frifri mi na abato bia ne dupe nipa na ti hu di team wo ye campaign predom montoma me ba no sei na meye mumma mistia no sei na meye o me ba ma anya de ye makosua de monsan fa ma ni na bi guma obi aye ne campaign na ade ba se na enipa dom etugu na chi bebre ye kwa ye amolele lele si ma lele amolele takradi straight enti parliamentary candidate yo ka so ko takradi a takradi no ugina kwa ho a ka di convoy ni mu a wo mu di parliamentary candidate presidential candidate no na chi kwa campaign abusuya se ye kan ya eburu bebre wo mu doso papa kasi bebre no mu na dim wo mu koja nipa no akwa campaign se yo candidate na chi bebre wo na campaign mi ken so sanko
emu bi aye minister emu bi ye MP emu bi ye DC emu bi kutakuta edibra do bebre a e so mo tena se yede boa Ghana mpuntu no mu na presidential candidate bi achi no mo kwa campaign amano na enam so managing editor Emma Insight the Obokrata Owura Kwesi Pratt Junior edna no atum kase sa na waka de obetumi aya aboa Ghana ntiamfa tunima na ministers ne MPs atudi na chi dise de sabi wo mu hu nipa da no matu adi na chi dise sabi abibifo a yesusu a ye hu broni obroni kokoma ache ya fechiri gongon na nipa gu na chi ngwa no enye nipa ketwa eno no Owura Kwesi Pratt Junior say ya tantan de sabi mpreduasa nyansa nim wo ye MP wo ye DC wo ye minister wo ye chese dibre bi ekuta o Ghana na se presidential candidate bi kwa campaign na wuje wadwuma to na wutuhu dinachi ekotuka dinachi na nipa be ya 20 nipa 30 nipa 15 nipa 40 na mu di nipa ba kwa chi ekwa campaign a osisa bi musangofo na nyansa di nyansa abom se de dwonzo ababoa akokɔ Owura Kwesi Pratt Junior say eya na ne ya ohwe se de Ghana enwoma sesane se de Ghana se ye suatrew se ye bon se ye nyansa ne animo obi ntumi nkyire se de enwoma sesa prekope wo Ghana no odwen ho a onte ase o se ye nhwa de bi se animo wani na no eyeka fu ni na sumike waje na dwuma to no mai o so ye de boa Ghana mpuntu waje to esan kobo oman ne ka edi aboa nipa ba akope a nipa nzo no ngo abetumi ni nipa mienu miensa bi akwa ni campaign eno Owura Kwesi Pratt Junior chemu biem na oche se eya no obu kwantempon kakra kohwe na chi okai abra atwam biribi atwam kura Ghana anum sei na ya mramu no ya ye ne se o ye presidential candidate bi na akwa campaign na o kwa cars miensa pe na obetumi di akọ enti cars miensa na bia campaign manager ene obi abandi blebi kuta so duachi a fine no duachi no akwa kojawo na nso na die nipa aban emu ministers DCs MPs no mu na eja omadwuma to no mu di presidential candidate achi ekwa campaign Owura Kwesi Pratt Junior say nyansa edi nyansa ba kukura ni sadie ni mu entu ye MP na ye minister uye DC anai politician bia zuban biadi waje wadwuma to na odi obi achi a osi jai sabi mpreduan sa jai jimie no na kokoye wadwuma na jase watu adi nipa ba ko achi ngwawe no osimunyai opanyini disansem woni na tudwa ewo University of Ghana Legon na eye adwumadie bi a ekoso efa Ghana esikasam totoye woni ne nkanko ho ena Owura Kwesi Pratt Junior oyesemufo panima insight de obokrata no edi nsem we atudwa. I look back to that day and I see today, and sometimes I truly feel sad. The President of the Republic, official function, 3-car convoy, small cars. Today, look at the campaign convoys. Are you not embarrassed by these campaign convoys? Decent people in our society who belong to political parties who want to make a difference should start by reducing these senseless, useless convoys, which only paint a picture of useless opulence. And then sometimes when you ask, why is this happening? So everybody wants to join the convoy. They come with their own convoy. So what? You want to join the convoy? Is that the most important thing? Go to your constituency and work. And leave the flag bearer alone to do his work. Don't embarrass the party and embarrass the flag bearer on top. These useless long convoys must come to an end now. Eno no sisa anema we atantan de we anyansa sabi mfaso bia anim no ye ntwaso anim anim ya na mo amoye san MPs ni ministers amo yam se mo ye de akogye ni munyam afri presidential candidate bi nche no o se mo ye san ehye mutrim san no mu guni penani ase agu party kro nani ase entia munyai na yempeni vo bebre ya ebinom adwenu hu se mpampon odwenwa ontiase Owura Kwesi Pratt Junior oye semufo panima insight de bokrata nensmodi tudwa eno no ya do ko asante mantamu na ubawura asante mantamu na edru abato ebraso a ani amanyoku a ne ho agi afiafie mu pa ayo so kokroko amanyoko new patriotic party na wonsoso ena madodo ya toro mamu ya mu ni nyina no opa bia ya MPP amanyoko nya madodo afiri pa de a
ene na kyese eya asante mantamu yento aba no enwie no wo manya ohagye chemu no krampo no na enya aduoso ade kɔ aduowotwe ade kɔ na duokono eso na afiwei MPP amanyokore ni abrese krodom wa bra mo pesaja wo moto so etena abamu ebu oman no wane mpensa eso na eno ena omode ayehwema wo do ma no mo bona nopa awia ahomache ese agenda breaking the 8 ni nyina ne se Ghana ya nabatuo mu no yakwa abatuo so a ene ye ma aban bi emfie nan a wo ya ade a ni ama ni mfie nan aka ho onya di mfie nan ne de ka ho bia awie pe oboa wo ye hwan opatwu mutene kokanya miani wo ye de ebetu ama aban foforo ensoso aba na eno na MPP fo chem se braso ese wo mo ehwe na santotoye no yetimi ensoso eyi firi ho etomani abre agenda breaking the 8 no na se kire nyina ensoso eno no na wa asante mantamu uboruam ewo aswase abatoa empesua eso a wonu mra sebedwane yonimonyamfo Muhammad Mubarak Muntala kafra Muntaka mum no onu kro ya bra bi atwam na woye eye minority chief whip ewo mra sebedwafie akrade atodwa kyerem ese sabotaya esi MPP amanyoko no anisu se afiweyi wamo ehwe anim so benya emma no mako wagye chemu no babro bese eye aduowotwe ade afra santemantamu no wo kyerem se ebetonsum ebebom se to esanse wo se MPP aban eba ye enfie pole eye enso kwa no watwemu nie se wo de emputu nyuma maye no asantemantamu egunsane ne a utimu se kyese wo mabadabrijo wama anya ewa asante mantamu a yebetimi akase asante mantamu adehye enyina so mfanto abansa mfama MPP amanyokuo no wose anu nti ana nso anya akukuduru a wokase afuwei anya de se MPP amanyokuo na ni suade hunu so benya mama akoma agye chemu be se aduawotwe ede afi asante mantamu no sabotan no so betimi ede abamuo anase awiemu die akwade sansemo atudwa no na edwoma bodjetada wamo ene eye additional asante mantamu edi enkomo kyerkyere NDC amanyoko ne mapa agwonum ewo esoso ese omo person de bebo o my kokro Ghana anuti Ghana fo nti o masem no mo ento aba emfa ema wo mo na owie ye no na wo kyerem se NDC amanyoko ne asiginaye ese omo hwanim se asante mantam de obi anim se wonmo de ukwana akobo NDC pe na obi edodo na da na o matiko na soso omunam nimdia kwa so ene nkyerkyere mapaso ade eyen kakra ne Ghana fo titulu asante amantam adehye egusu edi nkoma omugidi esesisi an NDC wonwom no egusu a ebowura NDC adehye omo asante mantam kakra etomo ne hwani mu se afu abatuo no omanya mano dodo kura mfiri asante mantam no na nya bese ohaje chemu no eye aduasa mienu ade ko aduasa enum 32 to 35% de o warhyemu so betimi anya de afiri ho na wo eye abatuo ensoso abakosemu no NDC ye kakra na asante mantamu omutimi nya emma bese ohaje chemu eye aduasa ne pe o na chese adene ya ye critical ya ye hu dia ma MPP fo pa na chese eye NDC amanyoko de ya dinkunimu anisa etu o kyerem se sabotawe nya ba mu pe omo ahwehemu se ene ya de se agenda breaking the 8 no MPP fo ebetonsuom se twon. So, with all the struggle that is so glaring, are you going to deny us from voting, or how are you going to get the 85%? In fact, I heard somebody was screaming behind when he was talking about 85%. That 100%, and I thought that this person is coming from some kind of place. The reality is that I'm very optimistic that this time around, we've always done 25, 28%. I'm very, very optimistic that this time NDC should be able to get at least about 32% of the votes in Asante. Opanyina wote ne nkan ye ankane minority chief whip wonu kro ya yamra sebedwani ede ma de hia wonom ewo eye aswase abatoɔ empesua so owura Muhammad Mubarak Muntaka eyanwumre no nsia akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM wate wasum papa no na wodwu atwa mu soafo ahwe adwadie ne mfidi dwuma so a sanso emra hyebidwani ewa danse asokwa adehye watch ayi asante achima no mabo adanse no mabo wo mo empinu no mro na ma no mabo ayi sokote wo mo empinu no Alhaji KT Hammond ona ye trade and industry minister na
minister share meeting na wotwetwa mu say ono ankasa atunu asi won mo peso ohia won ma eye cement wo Ghana any chamber of construction industry engofo we yo peso ohia wo mu mienu ewo asoya won mo ehwe mfididwuma ne saneoma no so peso ohia wo mo enti minister na hihye bibia de oye bi ogya to ho eye so be hia sankofo ebire ode ma mo pepepe na ansa no mo kwakoye nhyiamu no na woma ye bibia tutu bibia nsɛmtwerɛfo bɛba enipa dodo mo hwa ne mu wa bɛba bɛkyerɛ sampa ya frɛw saa ne no ma ye bibia awie enti Alhaji KT Hammond se wakɔ ministry on makɔtena se watwɛn nkrofo ya twɛn woma ye cement manufacturing association of Ghana womo members ministers wakɔtena twɛn womo ngofo e mada womo ban so a womo se minister, we're from this media people. We don't like media personnel. Yempe media. One must say da china and some drop on the water mono. One may have cement and see debi meeting nipa. One by yam and some drop for ashebi. Afebidia kwabon tendia lalai inka kotre fanable kotre no so a enya kotre onyumu kotre pomponi enka fanable. One mo nya meeting ne enya meeting china. Yenka woma ye cement wo Ghana no se enhia woma pene minister na ntena se anya meeting no ema meeting no womo botugu na eno na Alhaji KT Hammond oye swafo hwe evidudwuma ani dwadie nsam so owura yi che se nukrani ya ne ya pa na meeting no so na botai panti a ofre woma ye cement any chamber of construction industry and say ose cement bo wo Ghana no se ekosro dodo ekosru bum ya tutum ti support akoko enyi from enti aya ne dadwene Ghana for bre oman for kasa oman for bre obu on mane dance on mumfie beye edu achinie onye nsiesie bia wo ho na so nam cement bo ne nyoma odo edisi dan ya ebo okosru nti osimenso beto danum azam koto amebre ampampa so obetum wantuma obetu wantu so asembeba enti weni na no de asem aba enye so wo ma ekwakosi dan ko wo a wunsi bia wa han bitim no monso cement ya tutum ni sanima weni na no e de ohaw aba beto Ghana forso enti wo ma Ghana so sa wunsi dan ya wa wote wade mu a ene na bia wakọ han se nya sanso de na bia wo fa bi na akwakowu ona na bi o papa bi o mama bi e de na wawu no akwakotenam eno na bia wasumbajo kakra enti wo ma nipa dodo na no cement bu okosoro a eha obi a enti minister no enti no tu sana mo no se e wo so hwe na yete so enti na nkwakohye wo ma cement a engrofo nso kire se semtwofo beba meeting bi pa dia lalai enya dia won beye nhyiamu no na enam so ma sa nhyiamu ni die amaso owura KT Hammond okasa fa ho Obi kase menhia o mo amadanze fo ne Ghana fo nyina because mu nyina mo hobi nje mo mra cement manufacturing association fo yi on betna me office wo me meti conference room na ye hia ho no mo akotena me da na so ho no fourth floor no mo ti na da o mo ma e bo mo so o mo ma are india o ma badam ha say ane but o mo ma metna da mu camera fo no mo ha nje o mo so o mo be so obi na da ne ye di adagiga ya nje o mo be so obi be hu bruma ye we bibia nka na esi obi aso na na o mo be say o mo de obi be hu nia ye mo ma me a me kwada me no o mo kokasa me steps no call me soro ho ko bisa o mo say dey na ekoso o mo say camera for na mo say dey bi say mo beza mo no mbaka kudi asema mate camera no o mo ba betna ho na ye start na obi ahun say ya introduction introductory remark ye say ye nhia ye enna mo ahun say ye nyina ye hia ye ba dwemi no we say hu enti no o mo wi a o mo be sori a enti mo me yanko o mo say wo de ko na ne officer ko ka kire camera for ko ka kire wo me sa sorry ye ko ka kire wo say another 10 minutes mo ama ye meeting no metna hwa last one is yam say nka no kure say ma fa camera for na mfiri ho dia ne me pese me ka kire camera for me ka kire camera for me so no wo ye de bo ambe ya enti me so wo mra munti ne ne ye be ye no wo hwe na wo meka wo ba na wo matimi report we me ka manu ma say mira wo so wo ni mi nhia omuzi omo ni mi nhia Alhaji KT Hammond so afọ hwedwadie ni emfididwuma so ena motinini na o kire se nukrani de course no na wadwenwa besinne onim de ntia adekropotinti a wo ma ye cement wo Ghana no so mo se nsemtwofo beba meeting bia wo mo empene entena se nye meeting asomdwe mu onim de ntia eno so kan sei
Yes, say, and a chamber of construction. Almost sit down in there. Almost all will be share. Almost no share. Men frere. Into almost all will be share. I'm sure. Okay, Mate. Me bana me nesa chamber for a baby meeting. Me team mania. When I teach the money on the other, was there also. And I maybe say, making say meeting now and mobile. A more chamber of association of construction for no industry for no. Mona me mobile share. Almost say, yeah, but me more teach. Hey, now one more there was say. And so one more habit. Na say you meeting more frame say more and money me ba meeting na money me meeting no be ma ba frame no you can't say na argument na you can say ni ade you time dia chair president oto makaze me ba be am tam kakra bi me nya na me samre meeting na me to na we ka opa me chaw ni ade e pa chaw be de na was asem we mu na wo mu ni say mo the first na me say no mo hia on this one no mo say me ni mo anya ya me say mo mra na anya discuss mo but now say cameras so you will not meet with me now the irony of it me say so ekwa brofo no mam kan fi da wo hu se de wo mo de na omba ombetrete na camera for dem ho ya camera for na akotwero akwa report yo mo de abeya yi nti this time cameras were there e were dem anso no mo abetena hobi na me de na me so omra mamonika this time cameras nde o mo tena mu kura be ye de pone Ahenkan FM Alhaji KP Hammond eye so afo hwe adwade ni mfidi dwuma so Ghana anum sei nka one cement manufacturers ko chia na wono mo ahwe cement bo ekosoro se ebetumi ayama na bafom Wamsi media for baby omanye ena oni ada association ye chamber of construction industry nsuko shiai womo de omo pening na omo ye meeting na afidie womo ye cement for no tetete ombe so baby adenya afidie beba ti abusua de akokoso no nte ba nsa no so ampene opam wom za monko se mo se mo mpe camera de ade na we de mo abasa mpese mo ye ti monko mempene ti de ekosi ye na wotwetwa mu abesi nei emu nsem eno no Abusuafo ye toa onwunu bre akan kase ba no so akoyanim wo ensem foforo enso emuna pomden dwumadie no aso ye ne yebo ede awura uboruam ewo apoye mantam ya no ma chese enyasam ketwa inkrotoa wotoa wo titru ye mpatam ya ofoase ayerebi ene ne mpesua so sanso ena oba odan ne mpesua so uboruam ewo achiase ne mpesua so chese yade bi ayinitia ene enyasam ketwa akura na sa yade yi wo kyerem se entonton bi afram se Edis mosquitoes omo ene de sa entonton no sa no omo na de sa yade yi enso de aba na no eye etridi yade no ebia fever no enyasam ketwa wo kyerese we echiwa utipa wo se ga asede akuma egiga utimu no na afi sebi mpredua wani so esusu wisi na what egu so ohon so cha chese nyasem ketwa obadwonso no na chese ani ayese yellow eti wodwene ho a wonti ase na ada apomde nimdifo no ba be yehwehwemu ede eho ensankaye ede koye na omde betu gya kyerem se yade na atwiditi no sa atidi yade we no anu ode pa ntino ewaso man ba no obia da ne ho so na obia soso aya hweye sanso we na kyewa wo chese ewabo wom uti paiwo wo fefe chese sabi kafreto wudi afachame ohune eso ni nsuo enyasam ketwa oje nwanje etuani dia no ohye na obaguram ewo achem ade kroma adehye omuso wo ne mu kyem se wo mu kro ne mu okra de anu odin dodo anu odin pa tuwedi wo mu de adesede enam Ahenkan 3.3 FM so ade to eyempanfo anim se kebe yankeja yemfa aduro emu fidie mu bi na yanke yefa me pete nkro ni mu ho se de be ya san tuntum ya o abaya agya ye nim kwa mo fa so mo ba ye ebetimi ensoso apam wo mo na yade no se de ase bi tretre akosi broni friend se eye dengue fever wo che se de ase tretre no anu oden adodo mayente adehye won mo achem adekurum ai tonton no bi wo yenkura sim ha papa yempate ma de tonton no wo ma doso ha papa je ye hu ne se ye kokoko ase na ye hu tonton ba ye ahoro miasa ebi ye hu tuntuntu bi so hu ese ai no mo ofie ya o mo keka ya amunye miasa o mo keka baba na abobo ntapi bebre ni mi se bi de bi keka me sa o me ba fia me hu bo papa what de me ye fi me kokode hospital 1 week asa na me hu to me o hia wo kuroma na yamwa nere okodi 7 days wo
mo na ne mo ye wo ha no anu odin papa yes stress aban obetumi abeboa yen wo sa di ndro bi obetumi abeboa yen de a onve mo yen na esa ye bre ye ko hospital sika nkwa koto we bra me say me di nsuo nkwa 25 obi kwa 15 ye challenge wa sa ade anu tutu ni de mo adakro mu de ha ye papa tutu ko fom no mu gu ho a no mu wiwa hona ho keka wo sana na ho na bobo tap obetiti ohu sa enti ha ye pa adakro mu ye bre emani mema nyina ye bre nkola ko fom so asa ti aban omwai de wardrobe a onfa mwai wa adakro mu fa ye bre tuntum no ye different bebre ebi ye black ebi mso ay omo se black and white colors bebre especially ukwe fom a eno de enya kra omo te mewe o sa wo hihye wo se den kra omo real de tuntum na sem ne de ewu pa me de starting ni miti ni adenti na ito say normal malaria bi by clinic obi o man so me ko still te ma me ko da community hospital for 3 days na enye easy kra me brepa anti na tuntum na sem ne de ise adese na ekọ ne de edin pa anti no nye bibi mfa o ma wei ayade hia wonom ewo adekrom na wote wonom ka omo esre sadia enei entontom ni di omani no anya asem ketwa omo anhwe ye beduru baabiri so mutu di kro ni ja ntontom no sansa ano ohyi dodo tie wonom amanebo eno no dion we eso konso a omo hwewa ko hospital a possibility say e beje wato onom no e wo high so be kwa aba be kwa ni ahwe no asan dabi enam sa mo we de onya ne sa dodo na akwa e beje wato because case ni nye case I was here ja o ma osan ko san keke ti bebre na kromon bebre na de okoya wanche kra 3 days na e won ma sa o real na wonum no environment ni ti sen community just kwaye doso sin adan kwaye doso sin adan eno ma hu ni die fam me de sisi ayade we ne ka ho asem a apomdia so na me ahu se na omo wa efie nkro mo ha omo enwrem no so mo no on se nkro nkito no mo ye koko ni mo ya asem eti na we no apomdia so ne ka se wo kwa hwe so be hihye wo hu yi si wo hu o hihye wo hu said ye be ya sanya de hia ni o ma petindro hihye wo sen no me kura na me bisa petindro wa petindro amomu na anko me kura na me ka se omo ye ka ne sei ye tumi ya kwadwedwuma dodo on be ye nhwemu no na me se ni omo kwa ba be petindro kura o se wa hwan we have no bin susan ko pen nso sika ko pa tade a obeto akata nani ne no se hwen because said ade ko dem nya sure se nduro no ba petin wa hwe because said ade si abeto ahwe manfo so a uni solution bia COVID-19 ba yankope ayi vaccine aba malaria yi ni tia yankope nroma go so sisi ya enkoda bubu ba yankope na we aba mo mpe edroma na mo fan so fo se ye kwa yan hihye ye asian su gusua na etre emu no se ebi ahwo da na bo se yes onoko ye je amano ya na ho abot atapio se atape na utiti hu na utipawo na uhunum ye twen ya semu anodin ye toa anwumre no nsia kan kase no so na wasuguso ya wutie anwumre no nsia kan kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adwen chefa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp ya beken kan amo Facebook live ni YouTube nso Bernard Mawuli Adawroma odi atum yopo meme kasa ne manima ba adwen kasa ne nanima ba obi akasa ne nanima ba fekeke tidiachi na nsutie kase ne fo adwen kyerefo no ya beken kan adi amawo na afi fiti January bosomi abesi June bosomi maakoma kunsia no abusia enipa afa kwanhyem awu no ano odin na ehwo akonta aba me be kyerkyerem ade akyerewo ansa na mekom di nkyeremu wei aba abesom no me pa chawo Jubilee Hospital simenganjo so honam dodo a ode se aban ne nya na adwun so ba pitindu a sa ayi emwa ntuntum ye bi hwewa ko won beje bra hwew
ama ho asisi ho so na emoa no wo ade boni bi omde agu hide mbehini ni na frim na hoato utina paw oto asintini na twon koko na tetew ukaka na tutu wani na ya oya wani prunsuo wani yimpenti sagina mo apemfo ana udodom ehaw wosen opese ye fitaa opese opolish opese usibi opese utubi ni na afako yefu na haw oba ohunu amani su ye bema ohunu amani su ye esichi yade mojabroso oba wafafuro oba wawo chese yare anade bi afa nipadua ho bema nipa apom agina ne naso no me kana majade ni na no fakwadan Jubilee Hospital woma bin ewo ho nyame adom kwasi broni ayemfidi aba ama saa nnwuma weni na no yetumi ye ni ye pa obekọ hospital bi obi ni bi hospital bi lab kura na ho odin wo ma wo bi nsonso a mfidi papa bi anwo no mo mfidi o sho kakra de na ozemu nyame nam da akra uko Jubilee Hospital a unko hu saa nnwuma no lab go no mo bi bia gina so test bia pese oye ewo mojamu udwunsom untasiom ubibia mu no won ben fefefe ede amam ade bia fa ni papom de no ko emfidie de ebuso wo mu theater pese oye surgery won ben kama amawo ewo Jubilee Hospital na yeye bibia ma wo wia baby obakwaje aduro nso endrugo no mu se tam na yeyi ede amawo me patro ko no ya obabi ankodada ya obabi ajimpinimfo to ya obabi ajimane mema to hospital aboabo che ayi chip compound ayi health center oba ne bema edabum aboabo ayi health center oba ene bema edabum uko Jubilee ungohu saade no mu ana mo yama de bia ye de ankrankra adwumadie toto aban de ho Jubilee ayi ankrankra adwuma oba ne bema endam bomu da never but aboabo health center oba ne bema yejumu na atum tubeko na obi na ye ne ya oba ne se na ne na opagya sensen ho a na bema nso ebi an kon na ye ne na ye pagya empa na kakra se ontini mu kakra na omu na aguda ba ku no obi ahwe no na obi agu no ade ayarfo nso obi anfo obi ahu oze ye kra chem yale o obehwe amfa me ho awre ho uko Jubilee a onko saa nyoma webi entu yare afo ni kire onomo na yen hwew ye pa ma wompom enjina so me pa atwa achimo dan ne aboabo kwantempɔ no so amantra ena obehu ayaresa bia yi wom sanso ewo Jubilee pharmacy aduro bia se wakɔ abonten baabi ni atwere aduro bia ma hospital baabi ni atwere aduro bia ma wo na opa aduro bia to akɔ Jubilee pharmacy omo run 24/7 anajo 12 anajo 1 anajo 3 ahomache 4 anopa ko 6 ebiri bia beko Jubilee pharmacy no obenya aduro opa bia ato wom na ewo aboabo ne odan kwantempɔ no so amantra frɛ 0244 575799 ana 0241 784-645. Abusuafo wadaroma eba no enwumasua FM edia na wakai asane nso sesuapon ba ko a eboa ama enwumasua agina brane na apuama ntam yade atumu bafua sanse adikanfo a wonom kwaginim de e hodom no enam no kasai wonom anisuade hu nti omno kwaginim de no ni nyina bam ade ama womo eye Akim State University College wadaroma anide no obuo kwan so nimdia de udi ja oba anasa udi ja nchirima womo wonom abro de biara eda enu ya japade ba ko a obi biara entimi ni abofra no enche ai owu na sabi wo kwa na de ekọ woti atafasa si so a obia entimi no nkotu chimpe etia no ahye ne so ede amam se nwumasua de ehu hia pa na Akim State University College Same Control se wafri ase eje eye adesuafo foforo afimpino ne aduonu miensa ne afimpino ne aduonu enan eye nwumasua dwumadie enne hyehye emu no wafri ase nti first degree program no me pa cho so wafri ase a wo je adesuafo kan ho fa obakwai na wonu so nkogine mudi ase efata na hyehye ye wonu enie wo kyerem se okuta abodin krata no eye SSC no ana se wasi ana ABC ya wo akonya se obetimi apply na o first degree programs na oba beye e wonum akachi afenso no wo eye school ntoaso emu na ugina gira panya etwato na watwere wasinso na wie o twense esusunsuaso no ebeba wo susu wo akonya se osu betimi apply enhyehye emu no obetimi anya akonya na waba bedunum tie ewo eye ye na so ya anya asem ketwa enu achi se okuta abodin krata no eye HND anase diploma
wɔso so wo akwanya so betimi apply 2-year top up program no efri ase ebra na so ebeje ho animdie na noma enkon kan fama ho saa so no mo mukuta abodin krata bi ti se ICA Ghana, ACCA, CIB, CIMA. Munyina no wabie akwanya ne de ato enso so ede amamo mo apply na noma enkon kan na wadi fisha polepole eye aduonu enum ede ekra na peso kwa ginim die na mepacho eno ne friend say mature student no woso wa akwanya na ode emfa hu se okuta SSC no anase okuta wasi abodin krata ni bi unkura bi kura na wakwanya so betimi enso apply na Akim State University College aye bibia kama sadia beya wonsi obia anokwan se ono so nimdia wo pe no nensa entumi enkanu nti wose obi wo no ma onim se asetenan woni obi biara wo so na sene o wono a ene wo pem so a ti eba no na wotwene mu a enya de se adaje ewe poso kra ti no na wotwene wie ye ene bia beja bere wose wososo waye hyehyɛ de ama obetimi aba weekend programs no eno so ekoso tia no ahyɛ ne nso de ama me kama na uba eye Akim State University College a me pa cho bomoden tiase se ha no ne de ade se abofra ba waba no enya de se botaya de ba ye no onsa obefiri anum na onsa nkan ye da bi onsa be kan se de senefata san so na wofo modem oba ba monkama koma ntom yam san se nim die bia opese oba ne saka bia no ne nsa be kan se de se na efata manuama enso akonkan e de ama abofra no na no so kra ya ndwudwune wo bebre se asentu ade abuai me de me ba koi da bi enti asamde wom ni se obi won ma so me ba ne de KNUST na mpese wo ko sa suapon no ye so mo ya ade pa eye na so e wose wote ase se sika odi be ma oba no na odi afro eye asentu ehyen ede akwa asantemantam so okọ KNUST no me pa cho sa sika no ko tumi di beto ase ewo eye Akim State University College na bofo na fi ase aginim die o ana wonim asemde wom ni se KNUST no ye no mo na aka ba nkyiri mu aja yesoso ye buatete eye animdefo ewo eye apuemantam ya etino enwunya se obekọ sansa bofo na wie Akim State University College aka na chene sabodi krata no eye KNUST for ena edebema no entiwede ya asemde ye ha ye hu bebiri ye twamfuo ama no ato eye enkwan enso emu na eba no oba no ebia babia de free ba ne mutwe kakra babia obetena no waginim de na me ha hu bebiri ye behwe ne yaboa ma obana nya babi de ne tiri ato kama na wagine nim de a ese enso so efata na ye nyina ye kwa ba fontentan so ai ni yanko pick forms no wasi we ha hu bebre se oba campus wo kura so ba be pick forms de hia so be kwa be fontentan so www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na cheseja wanya apeke forms no so ho na enwema konkan e de ama kama unya bie pe obehya ase abusebusa nsembisa bi na uyi ano wie pe na wasamete na empenfo so nsa ka ble sefetemu obeto onsa na ode afro na afi no enhye bi eho bia so ode agu apono so e de ama be pa cho enwoma na sanim dia yeje e de free eye Akim State University College no be pa cho bi nie ba no eye Bachelor of eye Administration na me pa cho business programs no tie o kirem say BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. And no business programs no afe engineering programs no BSc Electrical and Electronics Engineering and afe BSc Computer Science itiano asene so e de amame ye de ni kiremu epoye mantamu asane manso across so mensino emu asane na wabebo no ho enso so adwa na wadaroma ofire eye enkapuni mantamu na eba wotra asane musiye ne pe yaso ya no campus na na wo no no sanso na ofire wodan na otwam aboabo na wo kwa wonya etra eye aboabo amusiye no ko anim kakra bia yenie eti bra na so be pick up forms na normal enkon ka me pa cho enkyeremu bia aka wa kyere bia no anim payfo twetwen komo 0558 63 39 57 0558 63 39 57 and 0207 16 3787 0207 16 3787 na yenyaka Akim State University College dia ba ya adwima ene se discipline, excellence and development
the greatest name in university education. Na yawon sem ne yamfa ntwa kasia no so. Krata free National Road Safety Authority NRS ifuakachiaba ya kasafa ewu a akwanhia edeba ho. National Road Safety Authority for say afin ku January bosumi besi June bosumi etwam ya no akwanhia se ka bia kopim ka mienu apem ka bi ko wakọ de akọhweduam wakoto atwene ene sa akwanhia CCC bebre wakwan so apempam de keka ho no enam so enipa makomako empem nso ahansia 7600 ena afam atonananom ewonse do January besi June afin ku a bosumi nsia no enipa aka akwanhia kum omo 7600 eni akiri 7600 eni akiri na eno na 54 chem se ehwehwem omo ye no de edisa akwanhia we bapa no eye overtake na yenye ne nyansa so overtake na enye yenye ne kwan paso je overtaking bia na driver for ye eno bi eno mo chese disa akwanhia we bapa ena afi nso ade ba kwa de akwanhia we bapa eye se womo nam kwan so a road signs na sisi kwan no womo ndi so ubedu ba bia se communica wadua 50 na onenam 70 80 womo ndi so sanu mani na ka hu bi ubedu ba bia se tobo na nipa twam ya se tobo na ntwetwam ya se tobo ye di nua twam sanu mani na no ya se adwa fo bebre na endi so ntiano so ka hu bi na de sa awuwo bebrebe yi ba de akwanhia no so basa no wo Ghana ya kwan so enam so nipa ne nsasha krate ase na ocheche nsemu ama Road Safety Authority on ye kasama fo panyini pel edusu spectacular ochese ade we said yakoso na ha wo mo papa na wo makasa etu ontwada kwa na yakosoro ha wo mo pa na wo mo sansu chrem se ebiem wo ma hwehwemu ahunu se Ghana anum se ahyankafo drivers no emu 90% akwan so hyehyeye no wo ndi so wodu ba bia speed drums tobo ho no gbogbra me na me ka na azobes ye adwuma gbogbra no afa so no na ekono ya se nkomri gandu 50 no na esen me na me ka adwane e sanu mani na se 90% wo mo fa road signs no enye hwe wo Ghana anum se enam saade we so Chartered Institute of Logistics and Transport Ghana wo ma fra ban sa ban we de ani diem fato akoma so na putupurutu ho na mon sanze akwanhia ye kenkra wa akra convoy kan ho bi kuma se ne nkran kwantempo so na nsenya wo mkonya accident ma ba ku yi enti aban ye no ahiasem na sa akwanhia bebrebe ekum nipa bebrebe no onti committee bi no munye nhwemu na ekwan ya befa so betumi atu ase no wo mutu sa na mon no ti abusuya January bosumi abesi June bosumi wa afi mu nkwan bosumi nsia no enipa afam atwa nananom onse do 7600 eni akiri road accident ekum nipa 7600 eni akiri National Road Safety Authority ena de sa enchichimu ni akonta we eba abonten yenyina no so na yemfa omanfo adwenkyere asemo Charlie waso akwanhia na meka no Ghana anum se nipa bebre wu a enye wo mun kra wu ana ya atofuwo no yes atofuwo ne ya ye ahweye bia ye nyane nyoma bia ntoto ne ye abusuafamafo agyenkyera wode abanie adumazi alhassan esoso edene de atum ana wo kyere mu se adwumaden na ye bono yenyere ye ho ne yensom omai konkro Ghana na yenhyira awosoro yate teacher constitution remu ase ena osinyame anim nokureni na nado dankwa kufuado ne MPP aban ye adwumaden o omo bo mo modin papa enu nti ose Ghana fo ye so yeta won machi pampe na ye kosoa so hwese Dr. Bawumia ene owura Dr. Napo omo ba betoa ne mapa no eso na NDC amanyoko de bekosoa mo matena opposition mo masuade a mo nsuade nwieye dabi omo nsuade nwieye MPP fo guso kire o made a omo nwieye na eni kwa se ye prepare ya mo bebre